Assalamu alaikum, туғандар. Амансыздарбы? Бүгін 10 апрель 2023 жыл, туғандар. Сіздерге дағы бір жақсы сатыла тұрған ушул чөжелер бойынша тарт чыгарабыз. Адрес айта кетсек, тактап. Ош Ноқат жолу Жапалактабыз, туғандар. Бул жактан келсеңиздер, ошол Оштан киресиздер. Ал эми бул жакка барсаңыздар Ноқат. Ушул Ноқаттагы, мына бул Жапалактагы экинчи светофордон, мына бул ушул светофор. Бул көчөгө киресиздер. Тактап айтканда адрести ушул светофордон киресиздер дагы. Где-то бир 3 километрде жүрсөңүздөр, биздин Кубаныч деген досубуздун үйүнө барабыз буюрса. Толук чөжө боюнча өтө сонун видео кылабыз. Андыктан ушул видеону аягына чейин көрүп, лайк, комментарий жазып койгуңуздар, тугандар. Сиздер дагы ишти баштаңыздар. Ошто жамгыр жаап атат, уже себелеп баштады. Ушул адрести айттык буюрса, бул жактан келсеңиздер ошол Оштан келесиздер. Ал эми бул жакка барсаңыздар, бул жактан келсеңиздер Ноқат. Ушул көчөгө киресиздер. Мына ушул көчөгө киресиздер, тугандар. Лайк басып койгоңуздар, ой пикир жазып дегендей. Каналга катталган унутпаңыздар. Бизге ушундай реклама кызмат болгон болсо, кандай эле бир ошол мындай кызмат болгон болсо, мына тугандар, ушул жанагы көчөнүн башы, ушул көчө менен келсеңиздер, мына ушул үй 116-үй, номер 116. Качыбек деген айыл экен. Бул жагы ушул көчө. Бизге ушундай кызмат болгон болсо, рекламалар болгон болсо, биз өзүбүздүн номерди экран бетине калдырабыз. Байланышып буйруса, бүт бардык жерге барып тартып, сүйлөшүп, тартып беребиз иншалла. Сиздердин кызматыңыздардабыз. Мына тугандар, буйруса кирип келдик. О, помидорлор деп койт уже. Азыр Кубаныч экөөбүз сиздерге толук маалыматты беребиз. Кубанычтын номерин экран бетине калдырабыз. Bundan дагы 1 ай, 1,5 ай мурун чыгарганбыз чөжөлөрүн. Ушулар баары сатылды дейт. Бисмиллахиррахманиррахим. Ой, машалла. Бисмилlah деп. Охо, маларес болсун, жайлапсың ғой. Машалла. Бисмилlah. Булар канча күндүктөр? 20 күндүктөр. 20 күндүктөр экен, а? Булар өзү эле таза, жайдары токтор экен, а кашекелер? Алото деп жаңы чыккан порода булар. Алото деп? Свет. Дагы от жагат экенсиң, а? Жок, Жакпай атасыңбы? Уже ичи нормально ысып калып тур го. Машалар деген, а? Булар аралашып туттанып жүндөрү ham бар экен, а? Булар нормально чоңоюп калыптыр уже. Чоң эле болду. Охо, пытырайт го эле. Жатыштарын карап кой буларды. Мына лампочка баягы өзү ыстык берет да. О, нормально тап берет экен бул. Бул жерде канча оштук бар эми вообще? 1,5. 1,5 миң, а? Айсен карайт да досум. Бардык ошол парададамбы? Бир эле кылбы? Майдара кызбас. Майдара экен, булар, а? Азыр эми полный тартып акчасын дагы айтабыз буйруса, кайсылар канча күндүктөр, канча сомдон бүт айтабыз. Кыскасы бардыгы өтө чыйрак экен, а? Бардыгы шул го өтө эле. Булар кыса кичинерээк экен дагы, а? Майдара.
Aslında bir salıp koşun gerek ekan ya. Ona onça puttan girip ketedi. Jo, iram qat. Bugun Iram. aldım bularni. Ha, bugun. Hozir tushunmay o'tar, kuygan olar. Juda aytdi ekan ha. Ha, ular uqtashini qarab qo'y tiriklerin. Hepsini muhtatar qo'yganlar. Bir yarım ming. La qanchadan qo'yasiz senasin? Bunlar çoğdur, aslında çoğun ısırasattan. Bulardı bu? Maydanı koyup bağal baktan. Qancha bir aylik qo'yib qo'ygan bu deymi bular ha? 20 gün. 20 gün ha. Bular qanchadan bo'ladi endi? Ko'ra qalgangan, azroq qalganga. 130 so'mdan ko'ra olganlarga sor. Yaşarız. 130 so'mdan ha? Silkeleme, yaxshilab silkeleme. Dostavka qanday bo'lib qoladi? Dostavka shar ichine 70 berem. Shar ichinde bor. Avusqara, 70 berem. Alıska rayonlarga taksilerden salıveradi ha? 200-300 alsa 70 berem. Süйлöşüp, özüңdер alacağın, özüңdер süйлöşüp. Uruklarını çalı atla gitti, barda. Barda gitti. 700 çıkardık böyle. 700 çıkardılar, 500'ün altı böyle. Azma videolar direktörü tavuk olup bakmış oğlum. Tamam kalıp bize. Bunlar kaçıdan saldı kişilerakları? Bunlar hem az mı da mi var eken ha? Bunlar hem 80 sondan mı? 80 sondan ha? Az bular da elleri bağ veredi ya uca bunlar var jakşıken de çiğrakken var da normalde gelip özleri kadar alıp kontak şey falan. Ha oşada. Bunlar bir 10-15 gün tutar eken ha? Artık diye solacakşıken bu da halasa. Cibir cemberil tabi? Cibir. Soğusuna niye koşuldu tabi? Sular şu. Vitaminler. Vitaminler ha? Tonik. Dağı başka yerde daha var eken. Aslında koş tartağız. Mına uşul yerdegiler şular eken. 80 somdan 130 somdan. Alıp işte başlasаңдар болады туғандар. Жаңы шыққанда заказмен аламын. Жаңы шыққандарға заказмен де қалады екен. Мына ушундай да бир кичине дагы эле комнатага бизнести баштаңыздар туғандар. Өтө сон болот. Bismillah. О, машалла, машалла. Местан ezip koydun koy. Oho. Ana mınау su kuyusunu jaylapsың эми ал пайлканы. Таза турат да. Өтө jaylapсың ана. Охо. Ama Mesta öte sonun kılsın Bular bayaklar men tengdiler da. Ne attılar? İçeri. 20 günde geldiler. Al bir de kaç tane? Evet. 500 de. 500 de var gene ha. Ama Mesta'nın öte son ne? Ana tuğanlar. Mesta'nı gördünüzdür. Sizler de uşunda sal durup 500 alıp biznesi başlangılar. Bular 130'dan bile. 130 somdan süleşip göre kalsanızlar daha çipir etken. Tasapkası bol etken aldı şehir içi. Eğer alsırak rayon obulastırağı bulgan bolsa dağı aparıp veremde alacağın özünüzler süleşesizler. Karmuşkalarda satlar, süre jasap satlar. Kaysında? Anılardı mı? Süre jasap satlar. Ha, bu bay cem salcılar ha? Ama. Pis acaba. Bu kaç somdan gel bilmedin mi? 220 somdan gel. Şul bir öz ha? Özü bir bunu anlı en kişiye sal 150 somdan boldat da. Bunu çoğun gende bu hem. O 20 ta çeker var. Bu kaç som bu gende çoğu? Bular bilmedim mi? Bular kımmat bozarı?
Bu 200 şunday olsa gerek o 250-200 tarak bere kadar şularcı. Şular. Mına tuğandar uşul çöjülөр Alatov деген Parodadagı. Общий bir 2000'de çöje var eкен. Kızık alsanızlar şunday göre alsanızlar düşüp etken. Özüңüzler үйүнөн gelip живой көрүп алып кетем десеңиздер үйүнө келип алып келсеңиздер болот живой эле келип. Өзүнөн дагы кеңеш сурап, кантип багат, кандай сууларына эмне кошот. Өзү дагы айтып берет берсе да. Азында температура эмне нормальный экен, үшүп эткен, а? Ага. 4 лампочка эмеле кыластык болду, 150 ваттан дадылар. Берге мен кирбей, баягы чышкан талар дегендер бар го. Насетте кошуп турат. Чөжөнүн душмандар, эң чоң душман ошолор да өзү. Буларды карап отуруп өчүрө экен да чөжөлөрдү. Oban. Бардыгы өтө чыйрак экен. Мына туугандар, биз ушинтип видеону жыйынтыктайбыз. Өзүнөн да кеңеш алыңыздар. Канча сом менен, канча чөжө менен иш баштасаңыздар болот, өзүнөн да кеңеш алсаңыздар болот. 100 чөжө алсаңыздар, ошон чоңойтуп багып алсаңыздар, ошонун жумурткасын сатсаңыздар деле сиздерге өтө чоң киреше да бул. Айына 20-30 миң тапсаңыздар болот, азыраак чөжө менен. Анан ушундай 1,5 миң чөжө менен багып сатсаңыздар нормальный киреше калат буюрса. Мына суулардын бүт бардыгын жайлап тур бул өзү. Мында алсаңыздар суу ичеткен өзү пайылкадан. Просто бул таза турат да бул. Мына туугандар ушундай. Будан бирөө ичсе эле болду да, карагандары көрбөмүн иче берет, үйрөнүп калышат.